Kuri uyu wa gatatu tariki 23 Nyakanga 2025, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya ariwe Dr Justin Nsengiyumva, asimbuye Dr Edouard Ngirente wari muri izi nshingano kuva muri 2017. Dr Justin Nsengiyumva wagizwe Minisitiri w'Intebe yari umuyobozi wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, umwanya yashyizweho tariki 25 Gashyantare 2025. Mbere yo gushyirwa muri izi nshingano nshya, Dr Justin Nsengiyumva usibye kuba yari Visi Guverineri wa BNR, uyu mugabo yakoze imirimo itandukanye. Yakoze nk'inzobere mu bijyanye n'ubukungu, Senior Economic Advisor mu biro bishinzwe gari ya moshi n'imihanda mu gihugu cy'Ubwongereza muri 2016. Yigeze gukora nk'impuguke mu by'ubukungu muri Minisiteri ishinzwe umurimo n'imibereho myiza y'abaturage mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse aba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda muri 2008 no muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri 2005 kugeza 2008. Yanakoreye umuryango Refugee Action kuva muri 2009 kugeza 2013, aho yari ushinzwe igenamigambi n'ubushakashatsi kuri politiki. Dr Nsengiyumva afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ubukungu yakuye muri Kaminuza ya Leicester mu Bwongereza, aho yibanze ku iterambere ry'imari, imiyoborere ya leta muri za banki n'ikoreshwa ry'amafaranga y'amanyamahanga yinjira mu gihugu. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu micungire y'ishyirwa mu bikorwa bya politiki z'ubukungu yakuye muri Kaminuza ya Nairobi, ndetse n'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Kaminuza Katolika y'Iburasirazuba bwa Afurika, Catholic University of East Africa. Kuva 1994 kugeza ubu, u Rwanda rumaze kuyoborwa n'abaminisitiri b'intebe barindwi. Abaminisitiri b'intebe barindwi u Rwanda rwagize kuva mu 1994 kugeza ubu ni abakurikira: hari Faustin Twagiramungu kuva muri Nyakanga 1994 kugeza muri Kanama 1995, Pierre Celestin Rwigema kuva muri Kanama 1995 kugeza muri Werurwe 2000. Uwa gatatu ni Bernard Makuza muva muri Werurwe 2000 ukagera muri 2011 Ukwakira. Pierre Damien Habumuremyi kuva Ukwakira 2011 kugeza Nyakanga 2014. Anastase Murekezi watangiye kuva muri Nyakanga 2014 kugeza Kanama 2017. Dr Edouard Ngirente kuva kuwa 30 Kamena 2017 kugeza ku 23 Nyakanga 2025. Akaba yasimbuwe na Dr Justin Nsengiyumva kuva kuri 24 Nyakanga. Ubu ngubu akaba ari Minisitiri w'Intebe dufite. Noneho ushobora kwibaza ngo ikigiye gukurikiraho ni iki nyuma y'izi mpinduka. Ingingo y'124 iravuga ngo ukuvaho kwa Minisitiri w'Intebe n'ishyirwaho ry'indi guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose, bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Mu gaka ka kabiri, Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo Minisitiri w'Intebe akumushyikirije. Mu gaka ka gatatu kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Ibi birasobanura yuko uyu Minisitiri w'Intebe wagiye umushyashya agiye gutegura indi guverinoma, tukazabona guverinoma nshyashya mu minsi igiye kuza. Murakoze cyane.